Uramljene uspomene je naziv zbirke slika Kovačićevih naivaca. Autor, odnosno vlasnik ove zbirke je Jano Čeh iz Kovačice. Ja sam moju zbirku slika nazvao Uramljene uspomene zbog toga što celu moju profesionalnu karijeru od 69. godine pa do danas ja sam među slikama i sa slikarima. Bio sam direktor Doma kulture, pod koji je spadala i galerija. Posle Doma kulture radio sam druge poslove, ali nisam se odvajao od slika i slikarstva. Bilo mi je čast da radim izložbe, da prisustvujem izložbama sa slikarima, najboljim slikarima kovačičkima, to su Martin Paluška, osnivač, Martin Jonaš, Jano Knjazović, braća Ondrej Jano Venjarski, Jano Sokol i drugi stariji, pa druga generacija, onda Hajko, Pavel Glozik, Jano žene, Alžbeta Čižikova, Eva Husarikova, tako da kažem, ja sam se zaljubio u slike i u slikarstvo. Slike me dopunjuju, oplemenjuju. Ja volim slike i ne odvajam se od njih svakog dana. Kad sam izašao iz Doma kulture, nisam prestao da se družim sa slikarima, naročito sa Martinom Jonašem, Zuzanom Halupovom, Janom Knjazovicem. I oni su bili već poznati, puno su imali posla, trebalo im pomoćnik, znači to je Jonašu. Jonaš me zamolio, kaže, Jano, ajde pomogni mi, ovu izložbu organizuj, trkni u Beograd, vidi tamo nešto, pomogni mi, ovo, ono. I tako sam počeo i onda umjesto zarade novca, ja sam uzeo sliku, jednu, drugu, pa onda i došla je i neka zarada i tako dalje, pa kupio sliku i tako sam došao do 110-115 slika koje sam ove godine izložio, pošto mi se pružila prilika da pored mog dvorišta u komšiluku se prodavao stan od 90 kvadrati ili ti pola kuće, kako mi to zovemo, pa sam ja odlučio sa mojom porodicom da tu otvorimo galeriju, jer sve ove slike koje sad vidite bile su po sobama. Nezgodno je primati goste u spavaću sobu, dnevnu sobu gdje je intima porodična, tako da smo sada otvoreni za javnost. Naše uramljene uspomene mogu da se gledaju, možemo da pričamo o njima. Hvala opštini, galeriji naivne umetnosti što su me uvrstili, tako da kažem, u tu turističku trasu gdje iz galerije ljudi dolaze kod mene da vide ovu izložbu, pa posle idu kod gospodina Njemčeka koji pravi violine i tako imamo pun program. Ako neko voli nešto, ništa nije teško. Tako da bilo je, mislim, raznih situacija, raznih mogućnosti, ali uvek organizovao sam izložbu, recimo Jonašu ili grupi slikara i tako dalje, pa
Naravno, slike su bile i prodajne i tako dalje. Ja sam bio zadužen za prodaju, pa na neki način skupio se novac da i za mene ostane jedna slika ili dve slike. To sam sa suprugom birao, onda uzmimo ovu ostavimo za nas, a ove daj na izložbu, pa valjda će se to sve pokriti troškovi. Tako, mislim, kolekcionari kad se zaljube u sliku, to vam je kao neka droga, ali u pozitivnom smislu droga, i onda odvajaš i zadnji dinar ili zaradu na toj slici da bi ti kupio drugu sliku. U tom smislu. Tako se to dolazi, ali svaki kolekcionar ima svog načina kako. Ima imućnih kolekcionara koji mogu sebi dozvoliti da kupe od 1, 2, 3 slike na izložbi i tako dalje. Ja to nisam mogao. Ja sam dolazio do ovih slika na način da sam sarađivao sa slikarima, organizirao im izložbe. Ima jedna istorijska slika, to su kovačičke žene u zatvoru. Ima u Kovačici zgrada zatvora, ona se ne vidi, ali tu je bivša zgrada zatvora, što je još Austro-Ugarska država pravila. 1909. godine je bio takozvani kovačički proces, kad su ugarske vlasti tražili da se obred crkveni vrši na mađarskom jeziku. Naravno, Slovaci to nisu dozvolili i to je bila kovačički proces, se zvala ta buna politička, bili su ljudi u zatvoru, osuđeni, između ostalog bilo je i 5 žena koje su uhapšene i bile u zatvoru. Jonaš Martin je naslikao tu istorijsku sliku koja je 3 puta odlazila iz Kovačice, kao Jonaš je prodao u Slovačku, ja sam je doneo. I posle nekog vremena, meni, neću nikad imati muzej, ne treba mi ta slika, ajde da je prodam. Onda sam uvideo da sam pogrešio, pa sam je povratio. A kad sam je povratio, taman se formirao muzej Martina Jonaša i država Slovačka je otkupila njegovu kuću i sve slike i tako dalje. Pa sam ja pre toga ponudio Jonašu da mi da neku komercijalnu sliku, a ja da mu dam ovu. Jonaševom sinu sam to ponudio, nasljedniku. On je prihvatio. Odjednom slika se našla ponovo u Beogradu, da ne kažem kako. Kad mi je prijatelj, isto kolekcionar, doneo, pokazao na telefonu da je slika ponovo otuđena, ja sam rekao, donesi je, pa ćemo je ostaviti, onda sam već znao da ću imati ovu zbirku otvorenu za javnost, donesi je, bit će moja. I tako smo se dogovorili, znači 3 puta je odlazila iz Kovačice, ali sad je došla i možda ako bude, mislim, Jonaševa kuća dobila pravi status muzeja, pošto sad još nema kadrova, nije to stalno otvoreno, možda ćemo se dogovoriti da ćemo je vratiti, ali sada stvarno u muzej. Čovjek ako to voli, nestaje. Ne može se reći, ovo je kraj. Kraja nema, kraja će biti na drugi način, to svi znamo kako mi ljudi, živa bića, završavamo, ali ja sam već i poslije otvaranja ove izložbe, ovu kolekciju obogatio za 2-3 slike. Tako da to ide stalno je to u čoveku i kad nešto voliš, onda ne možeš da se toga odrekneš. To je jedan, da kažem, veliki hobi, malo skuplji hobi, ali ajde da ne pričamo sada o detaljima. Volite i dalje te slike, jer slike vas osvežavaju, oduševljavaju. Ako su stariji ljudi, vraćaju ih u mladost, u detinjstvo, tako da oni ne mogu da naškode kad su i po sobama, i spavaćim sobama, i dnevnim sobama i tako dalje. Uvijek čovjek odmara. Ja odmaram i kad sam imao po mojim sobama u stanu, u kući slike, ja sam ujutro ustao, upalim svetla pa gledam slike. Malte ne razgovaram sa njima. A sada svako jutro ulazim u ovu galeriju, otvaram, pogledam sve slike, upalim svetla i to mi je kao početak dana. Naiva je meni pomogla, ne mogu da kažem, Naiva mi je pomogla i materijalno, porodično i tako
Tako da ali nisam mogao da se odreknem svih slika koje su došli, koje su bile moje, da ih prodam, baš zato što me dopunjuju, pomažu mi da izbacim iz sebe ponekad i nervozu i sve, i veliki značaj imaju za mene. Kažu za mene da sam bio uspješan direktor Doma kulture u Kovačici, imali smo i pozorište, i to poznato pozorište, najbolji u velikoj Jugoslaviji, u Srbiji i Vojvodini. Sa slikarstvom smo mnogo postigli kad sam ja bio direktor, pošto sam bio organizator ovoj prvoj generaciji i tako dalje, ali na moju nesreću igrao sam u amaterskom pozorištu, ali da kažem, muzika i slikanje samo volim, a nisam talentovan. Ovo što vidite ovdje, što spada u kolekciju, što je u spisku prodaje nema, ima nešto, moram da kažem da mora se nešto zaraditi i platiti struju ili troškove održavanja i tako dalje, ali to je posebno, mislim, i nije obaveza nikakva. Ako neko želi sliku iz prve generacije kovačičkih slikara, mogu, uvijek se nešto nađe. Danas ljudi prodaju, kupuju, uvijek je to tako u celom svetu sa slikama menjaža, jedni kupuju, drugi prodaju i to tako ide. Tako da i ja nisam od toga operisan, što kaže ili imun. Jonaš je najskuplji, da kažem, Jonaševi formati ovakvi kao moji, to je i do 3-4 hiljade evra, 1000 evra, zavisi koji je format. Halupova je na drugom mjestu sa cenama, pa onda Knjazović i ova prva generacija. A na nesreću ovih slikara nisam protiv toga, ali moram da kažem da ovi mladi slikari, naročito najmlađi, žele da dostignu odmah cenu svojih slika kao što imaju i ovi slikari. Pa mislim da nisu u pravu i da moraju sačekati, moraju da slikaju godinama, da vežbaju, da se pokazuju sa slikama na izložbama, tek posle će doći nagrada. Vaše ime i prezime? Ja sam Jano Čeh, stanovnik Kovačice, Ivova Ribara 70, izvolite, gledaoci TV Pančeva, dođite, uvek bit će vam otvorena vrata moje galerije, moje zbirke, uravljene uspomene. Čekam vas. U kolekciji slika Jana Čeha nalaze se najpoznatiji kovačički slikari. Obično koji ne znaju o naivi, oni to tako i shvataju. Ja kad sam počeo da skupljam slike, da se bavim kolekcionarstvom i tako, moji sugrađani Kovačičani, imam malo i zemlje, pa recimo baš se sjećam čovjek koji mi je radio zemlju, kaže, pa šta će ti ove slike, prodaj to, kupi zemlju. Pa reku, ne mogu. Pa kako ne možeš? Ne mogu, reku, ja to volim i to mora biti na zidovima. Znači, mislim, nisu svi takvi, ali mnogi ne vide u ovim slikama neko duhovno bogatstvo, neku radost, nego vide samo novac. To je greška i kod mladih slikara koji se sada pojavljuju, da oni odmah vide novac u slici i laku zaradu. Nije to baš tako, nego treba... Mislim, slika pospešuje kuću, slika dopunjuje kuću. Makar ja imaš jednu na zidu ili dve, a kamoli ove moje koje imam više komada, tako da mislim da mladi slikari uglavnom greše što sve vide kroz novac.
u galeriju Jana Čeha valja svakako doći i pogledati.